enak di napalabas, kaya't kon asika ket malipatak nupay sika ti umunang ayat ken nakariknaak iti kinadamsak no amukla kuma sakbay anagdatun ka di ako mapinalilaw balikas mo paspasid nga upaw ket awan na tungpal dagiti karkarim panawen itanim kan ken lagi panawenen sugat ket aglunit awan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kanyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kaya makita pa'y tasabidong ka ni di na palabas paspasid nga upaw ket awan na tungpal dagiti karkarim panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket aglunit awan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kanyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong ka ni di na palabas panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket aglunit awan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inakon sa pulen maambakaksan nga gayat no masaktam to'y rikna ngamin tinaglabas nganganin maperdi to'y biyak impatek kay tinapudno
Inted ko, tiyamin ko. Amin nakit daw mo. Awan pulos pinaay ko. Ngam kaskas di day tapusom. Ulbod man ang alilaw, man ang baybaya. Di mo sinaktan to'y puso. Dinudog mo to'y bagik. Inturit ko amin napilit. No kunay maginura ka. Saan biyak ko kaputa ayatin ka. Maamakaksan nga gaya no masaktam to'y rikna. Ngamin tinaglabas nganin maperdi to'y biyag. In patek kay tinapudno. Inted ko, tiamin ko. Amin nakit daw mo. Awan pulos pinaay ko. Ngem kaskas di day tapusom. Ulbod man ang alilaw, man ang baybaya. Di mo laping nanunod. Sinaktan to'y puso. Dinudog mo to'y bagik. Inturit ko amin napilit. No kunay maginura ka. Saan biyak ko kaputa ayatin ka. Dinudog mo to'y bagik. Inturit ko amin napilit. No kunay maginura ka. Saan biyak ko kaputa ayatin ka. No kunay maginura ka. Saan biyak ko kaputa ayatin ka. Taada supapaka nakurkuranga sapay tamapunas guram kanya amun
nagbasulakin ka naunday tawin anak bukawak dita denam itan taadaak supapakak nakurkurangan sapay kuman tamapunas guram kanya amuk adake nagbasulakin ka naunday tawin anak bukawak dita denam dikariking ka jak na tumpalida anuguti nayaw awan daytoy rikna isu asaan na sika nang punot ka waking ka gempatyan na kuman nga ay ayaten ka amuk adakel nagbasulakin ka naunday tawin anak bukawak dita denam dikariking ka jag na tumpalida anuguti nayaw awan daytoy rikna isu asaan na sika nang punot ka waking ka ngempatyan na kuman nga ay ayaten ka dikariking ka jak na tumpalida anugutik nayaw awan daytoy rikna isu asaan na sika nang punot ka waking ka gempatyan na kuman nga ay aten ka gempatyan na kuman nga ay aten ka
biakku isut salda pamanekne anaputno ayatku kenak ari kame Jak may pituran nirikat denggem alabi aku timu dia dawatku dai di sing-sing isublim labas Ganito napnuan raksak Kas manawan ni
magsinakadata tay ti may nga aldaw naidalit kay ti sakit linabanan ni patay ayat mo adi umadayo ngemanian nga ulpit ni gasat tapilit nga iniadayo na ka anya pa'y serbiti biyak noawan kan dito'y din na numatmatak taladawawan kasla idi kalma nga adakat sibay ko napnuan lagip ken karayo ngemanian nga ulpit ni gasat tapilit nga iniadayo na ka anya pa'y serbiti biyak noawan kan dito'y din na itantaawan kadenak kay liukod para tarakup mo sa dinuman tiayan mo tiyak ko paspatek ko ken ka ngemanian nga ulpit ni gasat tapilit nga iniadayo na ka anya pa'y serbiti biyak noawan kan dito'y din na ngemanian nga ulpit ni gasat tapilit nga iniadayo na ka anya pa'y serbiti biyak noawan kan dito'y din na anya pa'y serbiti biyak noawan kan dito'y din na ngemanian nga ulpit ni gasat tapilit nga iniadayo na ka anya pa'y serbiti biyak noawan kan
oras ladyak maaklon panakapukaw ko kakaisuna nga hayat ko tiyak man ninamnama ama suliso ka bayat kaawan ko narukop man kayang daitanaken mo kararwaken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rikat ko kentuo no pagkaragsakam di pa nagsagabak awan mabaling ko no nang namae madinakon kasapulan siya kun tay lipatan no naragsak ka di ta sidong na palubusan kang arut ngem no dumteng tu aldo nga agbabawi ka pamakawan ko diyak may panamnama no nang namae madinakon kasapulan siya kun tay lipatan laglagi pem awan tinakurangak ken nagbasulat tatuy ayat nga inparitnak ketawan umarta po ngantiin subad mo dasaen ken lindo pusok ti sinugata mo apkis ken panas tinaklinakam ken kaaman ang alilaw no naragsak ka di ta sidong na palubusan kang arut ngem no dumteng tu aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko diyak may panamnama no namnamae madinakon kasapulan siya kun tay lipatan laglagi pem awan tinagkurangak ken nagbasulak
tiayatku. Panawan kan adaywan kan uray siak ti masaktan. Lipatin kan biakku, pugasan kan tilagipku. Iwaksikan bukawen kan, ilaksit kan itibiakku. Apa ya kastoy ti inaramid mo, inpay ko kan kat amin namin ko. Ngemutot kan sa amin subad mo, di ka lako manam amo. Lipatin kan piyako, gibusekon tiayatko. Panawan kan adaywan kan uray siak ti masaktan. Lipatin kan piyako, pugasan kan tilagipko. Iwaksikan bukawen kan, ilaksit kan itibiakko. Lipatin kan obiakko. Dimteng maneni ti sardam ururaye ti sasangpetmo, kano ngata obyako mailiwakon barani agekmo. Nadaksenin marikrik na gaput na laus nga iliw ko kenka. Tanawagarkan abay titawa bareng mapasangpet ka. Aguraya biako, aguraya
mailiwakon barani agekmo nadaksenin marikrik-na gaput na laus nga iliw ko kengka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka aguraya biako aguraya hisasang pet mo maladingitan unay tripuso gapit ka awan mo si baiko aguraya biako aguraya kisasang pet mo maasyan ka kadin kanyak rinabiingag sangsangita aguraya biako aguraya hisasang pet mo maladingitan unay tripuso gapit ka awan mo si baiko aguraya biako aguraya hisasang pet mo maasyan ka kadin kanyak rinabiingag sangsangita maasyan ka kadin kanyak rinabiingag sangsangita Tebuka aliw-liwa daytoy sa inek dakinaya waman daytoy ayat ununoy ko ay inka nga di pangak ranyag dayta imnas isut pakapiaga febuka aliw